Kublai para lak bara bah. Tengah kelam yo le video mene hapar ba suaban mi nanong stone kan. Nak kelam yo le video. Te mentang orang wan po orang mau makruat suaban mi nang tai ro ngala tmui ban le video lengkot tang ba. Kelam le hi namar ba ngas ngau kerti ngas ngau ba shifting yo met namar ba kasrop sako setan sini hab ya suki hitip ke speed ngaya ngapan sumar mo ke speed ngaya kemba khasan arpau lai pausan kita dijaga kiba ngaya mentang kasmi kiba ngaya lenti kan nadu nang stone hado orang mau makruat kini lenti nadu na rang belang sini teh bani ong yang kata ka speed teh naik keren mo mau perlap ta teh kelam yo keren kubor ro kumjo what's no ye namar ba lamit ngadon hai pori belengkot mo kaju temu jong ate kumbala ong ipi menne chua ban me nang stone ro ngatmu hi ban le video chua ban me na po orang mau makruat ro temu hi ban le video tang ba snow saliang snow thait no liat bayo nga mit pat demo hak ta benta kenya pakhat te ladep duai ladep mane ladep worship nangit kamba ki nong mau kruat kirang ma sorry ki breu ki ba napo rang mau makruat kidang ya yo susu ya ke check bor haka baken jam sim baken jingkia baken jedok ro kalau kia ai baken jam sim te haka dok ro automatik i parlok bara lane ki ba bara ki bangek bara mo kalau kia ai ke baken jam sim haka dok kalau long automatik kana bije mentang apa yang ni mentang 4 poin nang stone ra ambala kan poin mentala kana bije mentala san phau pra mentala san phau pra kayak gitu lasan bije san phau pra la andri bije hi kan tegane ke jaka pekene ke jingking itu nak ha pengen beli kita lihat mah kata kan ke senong ayu kata kan ke senong ayu apa ni tenap ha sebenarnya pada mortat itu nak mortat deh pengen ke jingking tenap ha senong ayu ne mantip lah saya komen pergi betep mah ada tiap yang ini video kinong sana itu nak screen nggak ada yang beri bom jenang beni tenat beni screen bagi pengat minta apa dengan nang ini bangayaro asap kata ini pe ya kata ngayo pe interview ping ba village kamar bagan yang gede senong pingba mah pingba kata gede kata cicip perlu kata karong ikum belong karong hospital karong yang hospital kisah ai kung kita hikirong ke hospital ta ngadam sam kubor damar balak met kapor kalaya ngasanya angni damar ba narut narang mau shani pingba angni bala apa nang setengah klem sanya tip damar ba setting ya met na thait ta damar ba ngani tu ipicisen perbangawan nama kurwat hi lawan met nalar baka de lenti ke ba kendong balong klau kejiaran khat papoi hamka
Ke bun thliu bahang ta nang ta bag siap te artat la no setting balak mit ndai bang setting man chano long athai balak mit ta tenga ice skate tenga ui ka thliu nga break sendat pada ka berat na kan nama don siap bar ka thliu artat te nga hap si spa ka por episode san khat re te palak para balong ipi ba nganam sam kubor ane ke video te tangkom ne hi ngaskua ban pentip ipi ba kom tamo ban pentip sno tunat bani kenduk bat pi ba mentang asni nyalek tuai support orang mau makruat ke skua ban ong ru bawat sni ei bak lihat dan video le video bani sno kan ni anang stand nang tan orang mau makruat ro ngayo tang mentah ini tindak terbelas ni nah dan terkait baik itu kawan itu nak saya kuasa gini nomor balak ya sorry nomor balak cik selap dah roch ni ngai sak selap kejuti jangan siapa lah cik pelak baik kalau ikut jangan ruk lak jot siapa lak tat lak cik jaka-jaka untuk ke patelan untuk ke kanika sepi dengan ikut Suang by God is good ma lấy lòng bà hà mà perlak cái này có video rồi tăng cái bus ngầu tenat hi bepet mrai tengam sam kubor nanam sam ra terus ngau bener nak lihat ba mio tan video kumbang menema yo le video tengah yo tang ni lihat bang asong phak yang ne ke ngatua ban kenduk bagi kumbalong mene ya na telah kuat sum sesa nomor lagi teh amat berkowe palak saya komen kan kita kalah pinong channel lana kita sa nang strang lana mana-mana melawan kai sini mah aingo yo blay ba lak sumari nga borot ni tengengek ba ya piru kan long kumjo bah saya kena ke video tentang kene himat bah tang kene Terus saya dua lem nonton jangan, bah, ngarangan dua nonton jangan pi. Dua lem dulu bah, terain pun kenduk nak engai parlok bah, di biang mah. Teta lamet yin skendo kena ke video tentang kum ni mah pas ni yin skendo part video. God bless you everyone my dear friend in Christ mah sekat mah kata ngas kuat ban keras kenap ngai ngam nang keren kin English ngam nang kin hareng lah kang bang sini keras kenap kun kukui pi barok mah ki parlo ki pa ejeng hot rice mah bye bye